Hakin norok no belai ke hambai mian video norok kaham respond chumani bagai. Hake a topic ni tini tek ese video. Jara BSNL user ro. Hake fine salo BSNL no use kanyan hinu wancuk tongnai ro. Borong bagai fine jalo belai ke kaham ngai manu. Tamani himbalen norok joto semanu jepro Jio Airtel bongni research price jepro bari riwo. Borok kebangma no lag BSNL lo bongni sim port kena bagai hake sim kodal na bagai. Tuman himale BSNL ni je research plan price belai ke lu. Tai onyo Jio Airtel ong ni sai 1-2 guna kong. Hake tabuk ni kok tumawo chung sawi mangka. Barat ni belai kena ranggenang businessman Mr. Ratan Tata ji. Boni company Tata ba BSNL barat haktor gwnangwi network provide khanyani bagai 15,000 crore ni deal khaileka. Hake fine jorawo Ratan Tata ni company TCS hayake Tata consultancy service barat haktor gwnangwi network provide khanyani bagai samung khlainai. Tai city village remote area fine jorawo joto jagano BSNL ni network service jangnai. Hai hini borok sao. Hake tabuk bangma borok no BSNL ni service nana ni bagai chaitok laijak. Hai pano norok saimano chi yang gakai network ro kaham ke mia BSNL ni tai BSNL ni 4G si sana thanga ka kani kaitham city ose chalo khajak ho. Hake borok sao dakti no chalo khajang na hine tabuk haktor gwnangwi 4G chalo khaire mani yagulo no 2025 no borok 5G chalo khlainai. Hayake khali bisani yagulo hake omo chini yang hai kamiro ko sokpainani Airtel Jio hake network nani kisisa jora nangnai am joton saimano. Hake Jio Airtel BI jesik research rang bare remani amu kri rok effort khaimia tuma himale wase 20% 25% bare ronga ka baksa online ti porinai kri besaro baksa online ti samung khlainai ro bonu bagi bahike affordable ingnai of price. Hake BSNL to chi yang finani bele khelena am joto borong saimano tuma himale borok 10,000 20,000 ta or kanya hamani BSNL o ar nai hampana 3-4 mas hake bisapana nangmano. Hake chi yang borok je kri tongnai ro even chi yang simia barar haktoni joto kri tongnai rok je kami area o tongnai rok borok belai kheno on network manani service manani BSNL ni network service manani belai khelernai. Hake baksa bokso city gana rural area o tongnai rok borok doti no manai. Hake norok je sim tui tomani BSNL port khainana ninga kai on number banyo sem banyo BSNL ni kaisa number jak tongo 1900 a number sini port nei jeni ni number tomani 10 ta amo sini SMS horma tai amoni yagolo BSNL customer service ni aro thangai nung ni number check khai mane yo nini sim bo check khalai naimang ka jaga. Hake am dikhano haktor gnangwi jotono nawai tongbai kha hake norok bahima tongno bukhani kokbo comment bisin tike khare tai noro video no sajak like khlai di tai subscribe bu khlai di bell icon bu click khaji jepura ang katal video dawo nongoro notification sokinyan bagai tinin video am suno hambai.